tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Igitondo ciza kuri mwese bakunzi batuza Rutsinda TV, tubahe mwaramutse abandi mwiriwe bitewe na muherereye ku migabane itandukanye. Twizere ko mumeze neza mwese mudema ku bana twema ko tubategurira umunsi kundi, dukomeza gushimira abakomeje gukora subscribe nabo turayikora. Biroroshye cyane kuba wayikora kugira ngo tukadukora amakuru tubategurira umunsi kundi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tuza kurambura turakutira muri Kivu y'Amajepfo, mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusozi Murenge muri teritwari ya Fizi, hakomeje kuba imirwano ikomeye ihuza koalisiyo ya leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo barimo abarundi, interahamwe, Bazalendo na za Biroze Bishambuke bakomeje guhangana n'ihuriro AFC MLDP twigwanaho rikorera mu misozi Murenge. Ubwo ku munsi w'ejo haje kwaduka imirwano ikomeye yaje guhuza izi mpande mu bice bya Kanguri na za Nagiheri, bikaza kurangana n'ubundi iri huriro MLDP twigwanaho rihigaruriye. Mu minsi ashize nubwo twababwiye yuko leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo baje guhungabanya umutekano mu bice bya Point Zero, n'ubundi baza gusanga amadubu intere za Sarambwe bari maso kuko bari bafite amakuru yose yuko abarundi binutse ku bwinshi, interahamwe zinutse ku bwinshi, ndetse na Bazalendo binutse ku bwinshi kugira ngo bigarurire Point Zero. Ariko biza kuranga n'ubundi amadubu intere za Sarambwe zibarashe zibikondereza inepfo ku mushasha. Amakuru duherutse kugeza ku bakunzi bacu y'ino operation iri kubera mu bice bya Point Zero ukamanuka haja ku mushasha, twababwiye yuko Nagiheri yari itarafatwa bazagwanira hejuru ya za Nagiheri. Ariko amakuru twatohoje nuko Nagiheri kuri ubu ngubu yamaze kugenzurwa n'ubundi n'intere za Sarambwe. Amadubu MLDP twigwanaho bakomeje gukora akazi gakomeye mu misozi miremire y'Umurenge kugira ngo barinde umutekano w'abaturage, ku mpamvu yuko imigambi y'ikoalisiyo ya leta ya Kinshasa ni ukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage, cyane cyane bage bibasira ibice by'imisozi miremire y'Umurenge. Niyo mpamvu MLDP twigwanaho bakomeje kugenda bakora ibyo bashoboye byose kugira ngo babungabunge amahoro, bagarure amahoro ashakishwa n'ubundi kubuzwa ni leta ya Kinshasa. Bakomeza kugenda bagarura amahoro mu bice bitandukanye, bigarura n'ibindi bice bakomeza ku mushasha kuko niho hagiye haturuka ibitero byinshi. Rero umwanzi ni ukugenda bamusanga iyo aza aturuka kugira ngo ntaze guhungabanya umutekano w'abaturage. Twababwiye yuko MLDP intego zayo ni ugusanga umwanzi yo aza aturuka kugira ngo abaturage ba Minembwe bahumeke bagire amahoro, uburyo hazohaba intambara n'abaturage ba Minembwe ntibamenye nimba ari intambara zabaye. Ariko mu by'ukuri amakuru dufite nuko abacu babonye imbaraga zibisa za Kanguri bayikuramo bafata za Nagiheri. Muri make tuno dusozi twose twunamiye za Kanguri na za Nagiheri ndetse na Nagiheri na Kanguri itwo twamaze kwigarurwa n'ubundi n'amadubu intere za Sarambwe nibo bahari kuri ubu ngubu. Ayo ni amakuru kuri natohoje nakoreye ubushakashatsi kuko nabemereye ko ntazambagaza amakuru ntatohoje, jewe ni ugutohoza amakuru nkayabazanira. Udusozi two twa Kanguri ndetse na za Nagiheri ho hariho amadubu intere za Sarambwe. Gusa hano za Kanguri na za Nagiheri ni ahantu hitse cyane, ni ukuvuga ngo za Kirumbi ziri hejuru ya za Kanguri na za Nagiheri. Byo n'akantu bazaza kukugora, ahantu haza kuba urugamba rukomeye, ni ukuvuga ngo bike muri Mutambara bakukire za Kirumbi, kuko uri za Kanguri na za Nagiheri uri hasi, urika muri Mutambara numara ukuke ushinga umusozi werekeza za Kirumbi. Muri make umusozi wa Kirumbi ni umusozi ufite strategy y'intambara kuko Kirumbi hejuru irimo umwanzi, kandi abacu bari nko munsi kuvuga ngo bazike muri Mutambara bashinga umusozi berekeza za Kirumbi. Hari abarundi benshi, ariko n'ubundi kubera yuko intare za Sarambwe amadubu bazi cyo gukora, bazi akazi, bazamukubita kuko bisanzwe, kuko n'ubundi ntabari uzi yuko bakwika za Kanguri na za Nagiheri. Rero ko niko byifashe abacu nani bakomeza imbere bazatibuka za Mutambara bakukire hakujya za Nagiheri. Bageze za Nagiheri kera baba bitegeza Ibogogo, baba bari hafi na za Ibogogo. Murumva gusa kantu wagisabye nk'akazi ni ukuvuga ngo bave nepfo za Kanguri bari za Nagiheri bike muri Mutambara, hanyuma bashinge uyu musozi wa za Kirumbi. Ariko nibamara kurenga za Kirumbi akazi bazabaga koze umwanzi zamaze gutsindwa neza neza muri no bice, hanyuma abacu nibakenera kwikaza Ibogogo bazahika, nibakenera kwika mushasha hose bazawikamo, kuko uyu musozi ni umusozi ufite strategy cyane y'intambara. Nuko niko byifashe, imirwanire irakomeje muri no access ya Point Zero wikondera za Kanguri na za Nagiheri. Amadubu intere za Sarambwe ko barakora akazi neza ko kubohora igihugu kirimo tribalisme, igihugu kirimo ivangura, igihugu kirimo inzangano, igihugu kirimo amacakubiri. Byose MLDP ni bakomeje kugenda bagwanira babuhora n'abaturage, yego n'abaragowe. Ushize nababwiye yuko iyi koalisiyo leta ya Kinshasa hamwe n'abarundi bakiya bazamuka bafite umugambi wo kwigarura Point Zero, ariko bikaza kurangira amadubu intere za Sarambwe zibamanuye. Ni ukuvuga ngo bahitiye muri teritwari ya Fizi. Teritwari ya Fizi bahitiyemo ku izone, bahagaze ari ingabo nyinshi ibihumbi n'ibihumbi. Niko babuza abaturage amahoro, niko babanyaga ibyabo, niko babambura ibyabo. Ibi byose nibyo bituma MLDP kugira ngo ibohora abakongomani bose, si abanyamurenge bonyine, si abatutsi bonyine, ahubwo n'abakongomani bose bakomeje kugenda bashirwa mu kaga n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa butita ku nyungu z'abaturage.
Ku rundi ruhande iyo operation ya MDP ikoze nziza yo kugenda ibohora abakongomani bose, ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa muri iyi minsi yari isigaye ikoresha za drone zikirwa zizunguruka hejuru y'abana y'abagore zirasa mu mazu zica abana b'inzirakarengane. Mu by'ukuri drone zasigaye zizunguruka umunsi ku wundi kugeza kuri ubu ngubu, zikazunguruka ikirere cya Minembwe zigakubita aho zigeze, zikarasa mu baturage, zigahamura abaturage, zikica abaturage. Rero iyi operation ni operation nziza yo gushakisha n'ubundi kwihimura kuri leta ikomeje kugenda yica abaturage. Iyi operation izasigira leta ya Kinshasa isomo, kandi izera yuko iyi operation izagera kure, izigarura ibice byinshi muri territoire ya Fizi, ikomeje kugenda ibera mu rugomo rwinshi rwo kuzamura ibitero byo guhungabanya umutekano w'abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire y'umurenge. Rero iyi operation mu by'ukuri izagera kuri byinshi kandi kirakugwa neza, intare za Sarambwe zihagaze neza ku mirongo y'urugamba. Umwanzi ko ziramurasa gutekereza gukangura kuri ubu ngubu kiragenzurwa n'amadubu, zanagiheri ko ziragenzurwa n'amadubu. Ni ibitangaza by'Imana. Leta ya Kinshasa ibyo yakoze byo kudashakisha gukemura ibibazo mu buryo bwa diplomasi, kumva yuko yakoresha imbaraga za gisirikare, nazo izazibana kuko nizo yashatse. MDP ifite imbaraga, ifite igisirikare gishoboye cyo gukomeza kurwanya abicanyi bashakisha kwica abaturage. Nuko ariko byifashe, turakomeza tugakurikirana iby'iyi operation nubwo amanetwork agwaye, ariko ko turagaragaza dukurikirana amakuru 5/5 kandi tubazanira amakuru y'ukuri, amakuru yizewe. Mukomeze munogerwe na gahunda za Tuzarutsinda TV tubategurira umunsi ku wundi. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi, mbese urashaka kumenya ibibera iwacu murenge Masisi, ahandi wabisanga kure. Tuzarutsinda TV niyo wabisanga. Urashaka kumenyekanisha ibikorwa yawe, kwamamaza, amamariza kure. Tuzarutsinda TV.